Assalamu alaikum, урматтуу Учкун Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер каналдын базар баасы бөлүмүн көрүп жатасыздар. Бүгүн 2020-жылдын 15-ноябры. Күнгө жекшембе. Биз азыр Учкун айылында жайгашкан Учкун мал базарынын маңдайында турабыз. Бүгүнкү күнгө болгон малдардын, жалпы малдардын баасын чогуу билели. Төрттү туган кой 11.000 сом кеми бар дейт. Эки тиш кой 9.000 сом дейт. Ушул биринчи турганды 12.000 кеми бар дейт. Экөө тең эки тиш экен. Нол 10.000 кеми бар дейт. Нол биринчи турган козу кочкор 12.000 сом дейт. Нол көгүш кой боз экен. Бул да 12.000 сом. Эки тиш. 10.000 сом болуп тур. Канча тишкен? Bilbeyim. Soyuş kaldık da. Soyuşка 10.000 сом дейт. 10.000. Баасы канча ака? Nasıl mı? Hı. Ola durgan 13.000. Ola турган 13.000 сом дейт. Канча тиш? Эки тиш. Ургачы. Семиз экен. Булар боз экен. 8 тиш. Баасы канча дедиңиз? 11.000 сом кеми бар дейт. Karasu'da bayramın 5 baş malcı oldu. Var ekan. Baylanış 13.000 сом дейт. Солукту. 80.00. Ne oldu? Baylanış Kozu koçkar okşayt ha? Sağ bayganlarda Basıcı. var. 12.000 сом. 300 sağ pul versen canına. Ben neredeyim? Kança oldu aka? 13.000 oldu. 13.000 сом oldu. 13.700 veriyor. 9.300 kalıp dur. Baylanış mamulleri. Kozu koçkar. 71 80.00 Baylanış reysi. Şul torpaktu 30'dan koyup berem deyt. Bирок кээ-бирлери 27-25 жарымга сураптыр. Эркек бургачыбы? Бургачы торпак экен. Ушул эки ургачы торпактын баасын сурайбыз. 28-27. Экөө тең эле экен почти. Примерно канча айлык аба булар? 6 aylık torpaklar. Примерно 6 айлык торпактар ушундай болот атат баасы. Nasıl açıgan be? Ушул ээси. Досум, 32 aldım dedim. баасы канча болот атат? 40 миң. Эркек бургачыбы? Бургач. 40 миң дейт. Ичи челектей бар экен. Ушул боз кунажындын баасын 60 миң сом дейт. Боз экен. Туса биринчи туңуш болсо керек, а? Ушул ала кунажынды 35 миң сом дейт. Ака канчага сурашты? 32'ye. 32'ge бербедиңиз. 32 миңге сураптыр, бербептир. Ургачы кунажын. Мына ушул биринчиде турган бирди тууптур, азыр баасын сурайбыз. Туган, мына биринчи деген канча деп атасыз? 40 kemi var. 40 кеми бар дейт. Мыначы, кара. Экөө тең 40 кеми бар дейт. Бирок бул түй эле экен. Testa var mı? 38 миң, бул 40 миң. Ne böyle? Ушул кысыр кунажынды 42 миң сом дейт торпокту, бургачы торпок. Семиз экен бирок. Ака, сиз канча деп атасыз? 45 миң? Урматтуу тугандар, салыштырып көргүлө. Бул 45 миң дейт. Нол 40 миң дейт. Шунун баасын сурайбыз азыр, ургачы кунажын. Ака, кысыр бу боз бу? Кысыр. Канча деп атасыз баасын?
54 ming? 52 ming. Surashdimi? 52 ming deydi. Nereye muda kalasa? Var baraka bak. Var mı? Bakın canım. Ушул кара кунажынды 40 миң сомго алыптыр. Ну, саған окшойт. Досым, саганбы? Жаксырбы? Саған, боз деген емес. Боз. Канчаны тууган? Экинчisi баласы. Ичиндеги баласы экинчиси. Экинчи баласы дейт, азыр басын сурайбыз. Басы канча? 67 мың кудат бербей атат. 67ге бербей атат экен. Демек сиз канча демекчисиз? 75 тоталда. 75 дептир, бирок 67ге бербептир. Ушул уй 3 тууган экен. Торпогу 65 миң сом дейт. Ушул турган 3-чү торпогу экен. 90 миң сом кеми бар дейт, 80ге бербептир. Торпогу эркек бургачыбы? Торпогу эркек экен. Кайсы канал дос? Учкун медиа канал. Атарбы эмне койгон? Ушул сан уйду 130 миң сом дейт. Торпогу арт жагында турат. Ошол торпогу экинчи торпогу экен. Азыр торпогун тапып көрсөтөбүз. Ушул торпогу. Торпогу чоң. Өзүнө жетейин деп калган торпогу. 130 миң сом дейт. Ака канчага сурады? 120. Бербей койдуңузбу? 120 миңге бербей коюптур. Ушул сан уйду 85 миң сом дейт. Экинчи торпогу экен. Торпогу ургач окшойт ака? Нол биринчи туңуш торпогу экен. 72 миң дедиңерби? 72 миң сом дейт. Токолуу экен. Токолуу. Торпогу ургачы. Торпогу ургачы. 2-3 литр сүт берсе керек, а? Ушул ала сан уйду 95 миң сом дейт. Не үчүн 95 миң ака? Канчанчы торпогу? Бул 5-чи баласы куда каласа. Курсагында баласы бар. Курсагындагы 5-чи баласы. Курсагында. Торпогу эркек экен. Торпогу эркек. Ал эми келди. Демек 5 тууган болсо канча литр сүт берет? Дадетинде болот. Тууганда азыр сүттөн байып калды. Келиндер узун экен, а? Сонунда, сонунда. Элчи бар. Канчага сурады ака? 85 миң сурап атышат. Бөлүп сураганда 33-55 сурады. Тура келбей калат. 88 болуп калды. Арзан сураптыр, ошон үчүн тура келбей калыптыр. Азыр торпогун да көрсөтөбүз. Мына торпогу. Торпогу эркек. Торпогу эркек экен. Ушул сан уй 5 тутуптур. Ошол торпогу азыр торпогу 5-чиси экен. Желиндери чоң-чоң, жоон. Торпогун көрсөтөбүз, азыр 5-чи торпогун. Торпогу жаш. Торпогу эркек. Басын канча дедилер? Басын канча дедиңиздер? 110 миң дедиңизби? 110 миң сом. Желинен сүт алып атат. 10 литрдин арак бере анда сүт берет. Yaşar bugün yok. Bir yarım yaşar. 1,5-дан өткөн. Baka degende. Baka degenimiz. Özümüzü Kırgız. 2,5 жашар, 3 жашар кылып сата турган экен да, значит. Albatta. 1 жыл багыш керек экен. Баасы канча бар? Bağısını
100 ming deyapmiz. 100 ming so'm deydi. Surashdimi? Qanchaga surashdi? 85 ga. Berbedingiz 85 ga. 85 ming so'mga beryapti. O'zi negizi bunday jaltiragan buqa ekan. Baqsa dag'i semirgidek. Albatta, ya. Bo'lgan odam baraka qiladi. Yaxshi sotib oling'iz. Shu Geraford buqa 1 yoshga to'lali ekan. Bahası qancha dedingizlar? 110 ming kamor deydi. Qanchaga ko'tardi bozor? 95 ga satmay qo'yibdir. Naqda paroda deydi. Aralashmagan. Shu tusi o'zgacha buqani 2 yashar deydi. 92 ming so'm deydi. 1,5 yoshdan cho'ng ko'rinadi. 73 mingga satıldı. Şu terisi jüni özgöçe buqa torpaq ekan bu. Özü buqa menen teң ekan, biroq 6 aylık ekan. Hazır baсын surayız. Bası qancha ava? 80 ming so'm, 6 aylık. 1 yaşay torpaqtoy var ekan biroq. Parodası özgöçe ekan, şoň üçin çoң. Jüni da özgöçe. Başqacha da. Narxıçı qızıl. 80 ming. Qancha aylık? 1,5 yaşar. Nol 1,5 yaşar ekan. Narxı 6 aylık ekan, biroq ekönün boyu 1 dey. Bu biroq arzan ekan. 80 qancha dediniz? 80 ming. Nol birinci turgan 2 yıllık ekan, 2 yaşar. Uzağındağı 3 yaşar ekan. Hazır basın turayız. Aka, 3 yaşarı qancha? 90 ming. 90 ming. 90 ming so'm deydi. Bu ne olsa 2 yaşar? 80 ming. 80 ming. 80 ming, 90 ming so'm. Qanchaga ko'tardi aka bozor? Bozor 155 beradi. Ekona 155 deptir. Biroq tura kelbeptir bahası. Şu jaş torpaq buqalar ögüzдөр. 1 yaştan ötken ögüzдөр. Төртөөнү qanchaga berbedin dediniz? 210 mingga. 210 mingga berbedi төртөөнү. Нол экөө кичине экен. Экөө чоңдон. Мына бөлүп сатканда канча экен мына? Öko 55'ten buna 60'tan. Нол эки кичине 55'тен, нол эки чоң 60 миң сомдон дейт. Шул жаш торпақ 54 миң сомго алыныптыр. Бирок мындай сымды торпақ экен, семиз. Жүнү жалтырап көрүнүп турат, семиздиги. Ушул торпақ февралда 2 жашка толот экен. Баасы 53 миң сом дейт. Жаш торпақ. Ушул эркек торпақтар 68 миң сомдон satılıptır. Üçü 68 ming so'mdan. Bozordamiz desin, o aşağı geldi. Şul torpaq 1 yaşdan ötüptür. Bası 50 ming deydi. 1 yaş 3 aylık ekan примерно. Aktorpaq'ın basını aytып qo'yingizchi aka. Bası 46 ming kam, arzan. Kami var dağı onun, ne? 46 ming kami var dağı. Yaş torpaq. Semiz buqa. 46 ming kami var. Gör kam. Qancha aylık? Bu 1 yaşar, 1 yaşar. Ha? Uçqun media kanalı. 1 yaşar torpağım. 46 ming kami var. Ha, şunu 46 ming, mana bu. Ökönəm, görükəm. Qancha bular aka? Ökönəm, 100 bersen bo'ladi. Ekoni 100 deydi. 90 ming berib açadı kam. 90 mingga beryapti, значит.
Qanchaga berasan men? 100 öyle. Suran bazar. 88'e bu. Medya. Ушул эки торпоктор алуу азыр торпок ээсинен угабыз. Канча ака айта бериңиз? Бола турганын сурайсызды же. 50тен кем бар отам. 50 миңден кем бар дейт. Канча айлык? 1,5 жаштарда, 1,5 жашка жетип жетелектер. 1 жылдан өткөн. Bir yıl 3-4 aylıklar. Şakan alan aldın mı? Ушул Герафорд породасындагы торпоктор 6 айлык торпоктор. Баасы канча ака? 60 миң кеми бар дейт. 6 айлык торпоктор Герафорд породасындагы. Баарынын бою бирдей. Бул жерде канча үштүк бар? Бул жерде 51 үштүк. Бул жакта сизге кошулат. Bunlar kaçadan gel? Karasubur ayrılığın 5 yaş doğumlu. Üstünü kızıl kolunu. Бирөө жарымтасы сатылдыбы ака? Канчага? 55 миңге сатылып тур арасынан бирөөсү. Aylamış iyisi Ali. Her bağlamlarda sonuçsu var. Jarozdan bolat gel. Баасы канча болуп тур ошону айтыңыз. Басы 20 kaç 28 otası ne? 30 kem var. 30 ками бар экен. 30 kam var 28 veresin. Сүйлөшөбүз. Эркек бургачыбы? Ургачы. Бургач экен. Burmaçı kok. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сан кысыр уйларды, торпокторду, букаларды таптык, эми ат базарга кезек келди. Нол тайды сурайлычы алгач. Ассаламу алейкум. Тайдын баасы канча ака? 33. Жашычы? Kulun. Кулун. 33 миң сом дейт. Эркекти? Досум, жашы баасы канча? Men tartpayım. Siz таппайм. Bu 24 yarımda satıldı. Сатылды уже. Уже сатылыптыр 25 миң 500гө. 5 айлык. Эркек бургачыбы? Burgaçı. Бургач экен. Кара тай. Бул дагы 24 миң 500гө сатылыптыр. Эркек бургачыбы? Эркек экен. Канча айлык ака булар? Аталышы. Hazır. 4 aylık. 4. Кичпейилдикке баасын айтып коюңуз жаба. 20 milyon tabii. 20 миң сом. Канча айлык булар примерно? Ya ayın bilmeyim. Kularım bakkanda ben şaka jalgan aytdım. Бул калтатай. Баасы 50 миң сом дейт. Эркек экен. Кайерде жүргөн ака? Ноқаттын немеси, тай немеси экен, калтатай экен. Ушул бени 65 миң сом дейт. 5 тууптур. Бул бени 85 миң сом дейт. Экинде тууптур буга чейин. Бул дагы биздин кезектеги бе 5-6-ны тууптур. Лаглан деген жердики. Азыр баасын сурайбыз. Баасы 100 миң сом дейт. Канчага көтөрдү ака? Ба болду экен айлы.
Бұл кезектегі B бағасы 80 000 сом дейді. Бірді туып тұр. Азыр учурда кысыр екен. Бұл 55 000-ге алынып тұр. Келерки жазда кунан болот дейт. Еркек. Жасап атчат, ат жабдыктарын алып. Kimi kim o? Sizdeki mi? Sizdeki mi? Yok. Kimdeki? Kimdeki oğlum şu bala bile. Жашы кандай мунун? Канча? 2 асы. 2 асы ят. Басычы? Bası 80. 80 000 сом. Halligan mol. Канчага бербей койдуңуз? 68 000 buldu beriyorduk. 68 000. Çok pul verip tartı atardılar. Каерде жүргөн ака? Burada işim var. 50 kurun atı. 50 Разы bir altı талдыктын аты экен. Бул 6 асы ат экен. Баасы 120 000 сом дейт. Талдыктын аты. Улакка чыкканбы? Базар канча көтөрдү аба? 80-ге бербептир. Бул көк ала ат. Жашы канча ака? Yaşı pişti abi. Yazga cama. Жашы азыр пишти экен. Жазга жаңасы болот экен. Каердики? Озгурдукта, эки асында бала. Неме басычы ака? Басы. 80 000 yatar. Кеми бар? Hem var. 80 000 кеми бар дейт. Базар канчага чыгарды? Сураштыбы? Pazar 72. 72-ге бербептир. Канча болса берер элеңиз? 80. 80-ден аз-маз коюп берет экен. 2-3 000 коюп бересиз. 5-6 000. Bilen Dostlar, 85 10. номерин жазып алыңыздар. 553 менен 85 10 87. 85 10 10 87. 87. Şu номерге байланышып, үйүнө барып көрүп алсаңыздар болот. Ага, кошпай.